Ütürgehenen kündü amma olğun maqtaqtara Pyotr Ionovich Yakovlev atının süs sılıgaranamıt aksiya bildirildi bite. Ondan bugün tümük tahardıbıt aksiya butata Yakovlevski diktandi. Onunla bu amma olğun günlük uğraştırap atının biblioteka onunla amma tağı tıqaysının upravleniye köğüləhindən bu aksiya boldu. Ondan bugün tümük tahardıbıt. Ondan üç nominatsiyaga бастыңнары тахардыбыт. Оннотон бу за наибольший охват участников тен номинацияга амма нелеген бастыгын өмөрдөгү суота кыйлаган таста 200тен такса огону кытыннара. Оннотон иккис номинация өтө за глубокое познание жизни и деятельности Яковлева Петра Ионовича, героя социалистического труда деньги среди школьников деньги Самдал Павлович, 5 класс вернячите бу аман ахыра 30 клоотын вернячите кайлаган таста. Оннотон 100 номинация өтөр за высокий результат тен улухан жоңго Стручкова Раиса Иосифовна Сухачина хелеге бастыгынан билдирилинде хаметтен элбак багылар. Оннотон бу маннатта кыттыбыктыр улухан мактал дехпетин маарабыт ошуталларга библиотека үлэхтереге. Оннотон бу акция болсанын бу социалистический үлэ геройлар үлэтин ологун сырдатарга үйетитерге де аста. Опсай 600 киши кытынна онтон 505 ого оскологота. Оннотон бу сүрбе агыс площадканан аста нехелек улуспут бара нехелектерин оскололарынан онна библиотекаларына